Jesus, agyaman kami, taraon nga inten mo, nang tedliliwa, kada kami nga anak mo. Tanong nga ininom mi, nang dalos ti puso mi, nang ted panagmaymay sa tal na kelkapya. Sa ungain kami nawat ng kabangar tuirik na bitlang ngain kam langig nang ipay ti ayat bilin ngain kam matumpal ipay mo ti karim kada kami biyag magkangigti sa umang ted panagrekta maanda ti talet mapukaw panagdwadwa agtuloy tay ita awan ti agsanod ti Dios ti anda kada tayo nga kumuyo. Isu nga kakabsat ko agkalimen tayo Timek Espiritu Santo nga agapu iti ako